Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, jana Baytugun anlatuvchilari, tug'anlar, kezek o'spirimlarga robotchatlar keldi. O'spirimlarni ko'rsatamiz. Har ko'rsatgan ağalar, bu tug'anlar qo'ldan etini birdan like'dan bosib turingizlar. Chetidan o'spirimlardan ma'lumotni olamiz. So'zsiz qo'ldan etini birdan like'dan bosib qo'yingizlar, chetidan so'raymiz. O'spirim qancha ekan bu? 200 ming so'm. Yoshi? Pulan ekan. Paroda? Paradası taşına bilmem değil. Formalar böyle. 200 bin son değil. Yaş kaç adammış? Bunan ne ki? Boyu kaç çat? Boyu 1.60. 1.60'ın üstü çıkıp olan. Numara ait koy. 505 76 76 55. WhatsApp var ha? WhatsApp var deydi. Baytı var. WhatsApp var deydi. Maşallah. Tay kaç ekan? 150 bin. 150 bin son maşallah. Yaşıca? Paltaraşka ekan da. Dançak mı? Ha. Toşuğun görün üzerine. Paltaraşka ekan, dançak deydi. Sizin formasyon. Qayerda adres? Japalak, boşta ekan. Nomer aytib qo'yinglar. 709 35 11 85. 35 11 85. 85 ha? Ha, maşallah. Dançak ekan tuğanlar. Bazar suradı Suratçat. Arqanda surat deydi. Bir arkası aylandırıp qo'yalım da arqaga taypay teyip qo'ysin. Apaqsa. Arqa çatraqlarına qasaytib qo'yay. Maşallah. 150 bin kemi var deydi. Hem özür görəsizler. Nomerini alıp qo'ydik. Görüp baylansanızlar bo'ladi. Yaxshi. Tayvan ekan aka? 130 kemi var. Yaşıca? Yaşı Cazva Qunan deydi. 130 kemi var zaten. Böyle canavar nasıl karanda görelç. Kara taygan. Maşallah. Yaş kaç oldu aka bunun? Cazga 2 yaş. Жазға 2 жаш болады. Құнан болады. Құнан болып қалыпты уже март болса, уже құнан болды, март болды да. Пародач aka? Россиядан келген. Биіктігі қанша бойы aka? Metrge 1.62 saati. 1.62 saat. Metrge Metrге жүргенде 1.62 saat. Қайердікі адрес? Мырзаке. Номер айтып қойын? 709 33 22 77. WhatsApp бар, ha? Бар. WhatsApp'tағы бар deydi. Cennet. Cennet düştü. Coş baka? Coş. 8 açıp üstüç. 8 kalma açıp koyun da. Tak. Çişin bölümü olanlar. Nomerini alıp koyduk. Nomerini daha görsenizer oladı da. Oldu. İnşallah. Bunga бұл жағынан да татайын ба тескей болғанда айым болып кеткен. Қаратай. Қарағаннан да, машалла. Көрсер. Жақсы. Алыр жем. Қанша екен бұл? 130. Жашыча? 2 жаш. Құнан екен. 130 мың сомды отқан дейтін адамда. Жақсы. Машалла. Ол келді. Қаншадан бұлар? Көкіректерін беріп көріңілі. Қаншадан? 110'dan ne de otomatik. 110 mindən. Yaşları? Paltaraşkalar var. Maşallah. Paradaları? Karabayır. Özlü Kırgızlıklardan. Linyası varlar. Adres? Kurşak, Kızılsengir. Kurşap Kızılsengir. Nomer aytıp mı? 0773 50 0035. 100'den kim var ha? 110'dan. Ha 110'dan dedi. 110'dan kim var dedi. Yaxşı. Sodan ar dersin. Aklından görelim. Kaç eken bulgam? Satıldı mı? Kaça gitti? 80 gitti ha? 80 bin satılıp gitti deydi. Satılıp da tabii. Bilmem. Öspür. Kaç eken eken buluşuyor Öspür? 200? 200 kim var deydi. Yaşıca? Bundan deydi. 200 kim var deydi. Bundan deydi. Sınacak şimdi deydi. Işte şu tatmayla oynata. Kaç oynat. Katardan daha budaktan görüyoruz. Düştü mü? Caz kalmıştı. Kaç akçası? 200 bin som. İnşallah. Parodaça? Şirketten gelgen. Joğun egen bir okçu canı var. 200 km vardı okçu canı. Eskilimler bunday geliptir, bir hazır ak düşüptür.
Satıldı mı? Kaç oldu? 90'ga gitti mi? 90'ga satıldı deydi. Жаза құнан? Жаза құнан екен. 90'ga satılıptır mı? Ketті deydi. Уже çekip, уже жіптен алмақшы болады. 90'ga satılıptır. Ақында неме? Рабочий аттар тарапта көрөбүз. Қандай болуп атат? Кыска качты болду? Ақтөбе. Ақтөбе неде дагы? Рабочий аттар сода болду. Жанына төлчү. Satıldı bak ha? Bilmiyorum şurası da 100 bin var. Kemal Predik'te. 100 bin Nalı kim var? var? Alaylı to'g'ri. 100 kem vardı dediler. Böyle koyalım. Evet hayatın özünde. Çoğun bolsanız jengem hemen gizesizmi, bolanız hemen gizesizmi? Kaçın alternatif. Korkboy men gizesiz. Korkboy men gizesiz. Yaş kança? Жазға жаңасы болады екен дейді. Қанша еді? Сұрадыңыз ба сұрайлық? Ем сұрадық. Қайсы болды отыр? Шыл ба? Қанша еді? 91 бердіңіз. 91 берді аткен мынаға. Рабочий аттарға кезек келіп қалды. Рабочий аттар көресіз қатарынан, ем четінен. Ассалаумағалейкум. Қайсы сізден? Мыналар? Жаңасы. Жорға. Екіншісі чоңы? Mına da canası. Бұла жаңасы. Çoğra ekan. Narkosu 3 ası. Narkosu 3 ası. Ақшаларыча? Mına da 120. 120. Narkotik керегі 110 дейді. 100 bin. 100 bin бұл. Jorga 100 bin. Жорға дейді. Mına koru ulağı var, işi var. Бұлар işi var Жорға. 100 bin kamı var. Бұлда 100 bin kemi var дейді. Kaç kaç edesің? Bunun altası. 6 асы дейді. Номер айтып қойың. 703 90 21 00. WhatsApp бар, ha? Бар жоқ бар дейді. Telegram, WhatsApp қолды бар. Jorga kamı. Жорға сұрағандарға мына. Ketken jorga. Кеткен Жорға дейді. Өздері да көресіздер. Экранға айтылған номеріне байланышасыздар. 3 өтең, мына жөнді бағада. 4 екен даже. Mına canası 120 ayttım bu. 120 kemi var дейді жаңасы. Linyalı attım baladın. Линялы аттың балдары дейді. Жақсы. Ақырындан рабочий аттарды көрөбүз. Қанша екен бұл? 100 bin son. 100 bin сом. Жашыча? Canası. Жаңасы. Мені уже тәрбиелеп пида үйретіп қайтты. Мені жүреді. Қанша беріш сұрады ғой? Арғы барғанда үйретіп дейді. Жақсы. Бүрелеу? Номер айтып қосып? 70 mi? 42 02 04. WhatsApp бар, ha? Yok WhatsApp. Siyas, prama çalap testler. Жақсы. Рабочий аттар тарапқа айланабыз енді. Тағы. Нашыл атты айғырға алдық дейді. 135 bin сомға алынып тұр. 135-ке алынып тұр мына. Жануар айғырға алдық дейді. Сойлауы? Сойғын қалды ғой. Айғырға да аттыңыз алды. Айғырға алғанымыз әмі сойғынға сатылып тұр. Семіз екен. Сойлады екен. Алды. Қаншақ бұл бұл, 180. Satıldı ucu. Özümle. Satıldı ucu. Sıraçlar vermeyeceğim. 180 var. 180 var. Ne tutarıyor? Cemşikon. Tutma Cemşikon değil. Aldım. Tutma. Biraz semiz eken, eti varken de. Sınır, dadil eken şu. Büyür var. Birleşen yağılsa bir sezon alat. Birleşen yağılıp bir sezon alat. Sınır forması cayında kendileri de şu birleşen Bizge de kumbat gelgen Cemşikon aldık. Cemşikon aldık deydi. Жаңылет oldu, eskirip ketті уже. Eskirdi, leşeniye mi oldu? Leşeniye болған. Leşeniye дағы болды дейді, eskirip қалды дейді. Ең бағы көз адамдар болса көрсен жүреді. Бірде Cemşikon аты алып, айықтырдым деген дағы болды өлі да. Номер айтып қойды сұрап қалса. 53 менен 90 07 05. WhatsApp бар, ha? Жануарды көресіздер тоғындар. Қоқыстан саяпкар ағаларымыз көріп, білген ағалар бар. Суға салып, өзім майықты болам дегендер болса көресіздер. 180 кем бар дейді. Үйірге алам дегендерге жарайды. Бұтына жем түшіп тұрды. Каналға қаталып айтқан басып болыңыздар тоғындар. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.